Kanal Plodovi prirode, dobrodošli dragi prijatelji. Pričamo o hibiskusu, prelepom sobnom drvcetu. Snimam ove lepe primerke iz Prve tehničke škole Kruševac. Hibiskus je poreklom sa prostora današnje Indije i Kine iz porodice slezova, Malvaceae. Uzgaja se zbog njegovih raskošnih cvetova, ali je veoma cenjen i kao biljni čaj. Veoma je rasprostranjena biljka, procenjuje se da ga ima oko 200 vrsta. Ovi cvetovi doduše već malo prolaze, ali svejedno vrlo su lepi. Ukoliko se gaji kao kućna biljka, najbolje je ne izlagati ga temperaturama nižim od 10 stepeni Celzijusovih i višim od 27 stepeni. Ukoliko ga držite na temperaturi oko 20 stepeni, biljka će cvetati neprekidno tokom godine. U letnjem periodu potrebno mu je dosta vode, pa ga zalivajte 3 puta nedeljno, a kada je veoma toplo i svaki dan. Voli da se orošava, zato je dragoceno da ga prskate, prihranjujete. I to flosalom preko lišća i orošavate bar jednom nedeljno. Hibiskus se presađuje svakog proleća u jedan broj veću saksiju. Supstrat za presađivanje treba da bude rastresit, odnosno mešavina komposta, treseta i peska u odnosu 4:2:1. Razmnožava se semenom i reznicama. Razmnožavanje semenom ne daje onu vrstu od koje se uzima seme, a razmnožavanje reznicom daje tačno onu biljku sa koje se uzme reznica. Razmnožavanje reznicama je najbolje u periodu od polovine februara do polovine marta. Najbolje su reznice odsečene sa rastućih vršaka biljke, dužine 6 do 10 cm sa najmanje 3 lista. Reznice hibiskusa veoma lako se ožiljavaju u čistoj vodi, tako što ih stavljamo u bocu da grančica bude do polovine u vodi, a stalna temperatura prostorije oko 18 stepeni Celzijusovih. Kada se ožile, stavljaju se u odgovarajuću zemlju, to jest saksiju. Inače, hibiskus još u narodu i zovu kao kineski slez ili japanska ruža. Inače, u ovu porodicu slezova, kao što smo rekli da hibiskus pripada, interesantno je da pripadaju i kakao, pamuk i baobab, na primjer. Rekli smo takođe i da se hibiskus koristi za čaj, i to osušen cvet. Cvet hibiskusa sadrži tanine, antocijane, flavonoide, minerale, aminokiseline, limunsku kiselinu, vitamin C. Upotrebljava se za olakšavanje izmokravanja, kao preventiva povišenom krvnom pritisku, kod blago povišenog krvnog pritiska. Kao čajni napitak se takođe koristi za osveženje, u ishrani kao kandirana poslastica, kao prirodna boja za namirnice i sl. Ako vam se dopao ovaj naš video, like, zvonce i subscribe. Pozdravljaju vas i vole Plodovi prirode.